Hello, hey. Tôi là Hanin, đang cho mà khô là, còn nó mà bên này, chọn, đây là ba tàu mà, chọn, đây Hmingtea music video, shoot đón mấy cái, tè, chắc mà rồi xong rồi, cái đó phải thu, yes, đầu tiên sẽ là ho, ôi pujoni tinen fan kan setup zoa light lamanin setup meka zon hei projector po setup velani to a Chhangte videography fan kan hol po thot thawut vut khop mai hei videographer ten light le camera an setup mek boka he tilama parkour ti tur ho point an moves tur an lo practice mek boka zama smoke te ho nice stone khop mai he projector in ti hian projector mangin big screen a background tu kap don ni pui don khop mai hey basis pon lu tu rema po lo thleng to a music video mo por chu chu ka se alak ate po hian kan lo share ko chu bidam ka number so na ni kurin zan na hian ka local company ni ha ni lo share ku Victoria se vai chu a ko ko su le ko ya lo ra hi ni lo share ka as always college hian ka na ka a person to be there on this ka ka hian ni set ka ka ya lo sa ka ni ya chu ta chu ni ko le plus ka te ya ka le plus de zan ka hian ni vai chu ho sa ni ma mo exam result tua allora senta qui is always college the projector Thar la corni afia senta dia ado più da do dia da jo counseling ke che bahar sakta ni ti la counseling da do counseling ke isa great at soon to look with all them projection shine while at the program music video share during zan na hinga ni po sa inya alam ko daw kan som te hi pa na ni no bia issue au pui pui than lak pui sup sup mai he xin na na iba sang jok we nula lampor lak pui thong turanga yang man mo lovin in chu lovin o anh có tết in Hmingtea po hay ready to khóc vậy ôi ngọ tông mấy cái phần come on Allahi in fui chak na lam pla ni in ama Hmingtea siam hi ania a tho thang trai na moi don khop mai a hlilom takani thir mai hian a music video how tak sia hi kan thri thiam mai ome Apollo Nursing School lampo anoi trip chho top mai ni hei official music video lo chuak thoi tur angai la lo chang thap to nia Hemang po performance pui khop mai hei pui buan pa ta lo pui boka kan han chang tlang tak em